Pemirsa kahanan menyamu pasikian tur menyamu braya. Keras sayang ring rahina tumpak rulut ring Kabupaten Gianyar tanggal siki Agustus. Sejroning mikelingin rahina tresna asih Anuten Resto Bali, Gubernur Bali magiang penyuan porsi ajengan gratis majeng krame sekadi sani kepanggih ring warung nasi pindang dadong rintin Jalan Raya Sakah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Dawa gala semeng, gegiras keramane sampun kepanggih. Antrian sane lantang nanging trepti kepanggih antuk sidemoliang ajengan khas lokal irike. Tios ring Gianyar, ajengan gratis taler kelimbakang ring 15 gena sane modar ring sia kabupaten kota. Program inucap taler sepisanan antuk nyokong angga UMKM kuliner lokal. Gubernur Wayan Koster Rau langsung ring gena irike antuk meblik bagan sareng pengelola warung tur masti kayang parikrama memargi antar. Tumpak rulut taler kesemartinin antuk saling asih ring kewintenan program traktir ajangan gratis puniki sepisanan pengupaya nangyang kauripan sani rayu kramane miwa pengelola warung taler ngicen apresiasi program inucap. Sane nuenang warung nasi pindang dadong rintin Iwayan Suarso Mausang parikrama puniki ngewantu promosi warung ipun sepisanan nyokong pikulian ipun sane ketanyane 6 kantos pitu yuta rawi mangkin sawatara kutus juta rupiah pai ketandane ngaptiang gubernur stateng utama yang rakyat saengrakse keajegan budaya Bali sile tunggil kramo bude merasa senang sida pulih ajangan gratis nasi sile miwa bipindang dan ngicen apresiasi miwa para masuk seme majang program gubernur Koster ngelintangin program inucap kaptiang perekonomian UMKM kuliner lokal sayan ngelimbag tur sida ngemit nilai-nilai luhur kebudayaan Bali serta teu ajak. Kup Mewagong Yuli, Bali Pos, Biru Gianyar.